Pengumuman, gula matur kambian. Tak langkong nyon saboregi kapigi. Tak langkong bahasa na muslim tak kok menyindir. Keng mohon maaf, sama sekali tidak mau menyindir. Orang ni tak usah jumpa paju kak. Tak usah jumpa paju. Bila ₹1,000, maka yang gak aben helikopter pakun arken ₹1,000. Keng orang ni tak usah susah kak. Ambian ni curung ngepaki banoreng, itetak banoreng, sabak ke pecaren banoreng, sabak ke WC banoreng, mon biar jad emas yang kak pakun arke jual pakun baju. Tapi gue biar apa? Mak peduli ke orang. Mencoba ke sambo, njak sapa, emos. Sengiduan jempulan bawa meler kurwa. Sengoper gula dengan Pak Lipa. Gula. Dan malah lipa. Mad. Kurwa. Gula dengan Pak Lipa. Gula sengoper kurwa. Meler terlebat tertangi di WA. Ada malah. Tertang noron kopoi. Gula sengoper kurwa. Tabung pun Pak Lipa almarhum sampai depan kakak ditok. Popuah ternyata apa gula sing ngoper. Atau pakai di TV burung. Jadi gula baca lah sakti baki gini lah kan.